Seneta wa Mûrû Kathuri Mûrûngamo augite no mwanka agatega uriti ngugi ndene kaunti ya Mûrû nontu iu ni imwe ya ngugi yawe na netikiritwe gikatiba. Seneta Kathuri augite gwakagita karia kethirwa ari seneta kwa miaka nkurukie netigere wakarita ngugi na njirere batere kenda gutigira Mûrû ni bakuona matunda ja thirikari cha matura nongerete na kuga ati na mubango jo gukura gitine gavana KAWIRA. Bobo jitonde agwati mbaru ba gavana KAWIRA bonekete kumeneria seneta ujo kumania na uge boyo bakuga akathura kanjo yawe ya gwikira ratirine uriti ngugi bwa thirikari ya gavana ni mama Boniface Mungera na kurikithia Keria nimebiri gutiga gwate murutira kire kambini gavana Mwangaza seneta kaunti Mûrû na Kathuri Mûrûngamo ugitewe china na chache bicho atithirwa kiuga sore Bruno to migambo ewe no rukonda gwatu gakethirwa giatuka nontu no mwankethirwa gitango gwe kuthio oversight ria Mûrû bamuthurire kire oversight no masi lazima to oversight mbeshaira ante gwetiga kuinguita vyana ngo ya anybody unless nikira kuona county government ne kwenda kujukia ngogekwa utwiga ngogekwa ya oversight ntebati guita baba bati kunditira ngo oversight which is very wrong na ante gwetikia gukomba kubwo nontu na ndise ne Mûrû mwanga kathi oversight Seneta Mûrûngamo enderia akameneria gavana Mwangaza amwanjurewe nontu bontu bura kwiba kwithirwe mwatata na tena maite kinya nini aria kuga Mûrû nkurukia 350 ibarokera kwithirwe muthura kenda batetheria kwithirwe tharia methongo isha county kana na gichonko oversight ndiraringi urokura 2022 and I was Senator Mûrû so ndi Senator Mûrû na ningara gwitangwe kwa oversight karinga Mûrû ndi na bambure byuria gwatwe kwi untu bwathuka bambure byuria ntiumba gucokia so lazima ditengo gekwa ira ndathuriro na ira igikati ikatiba unless gutwige kwina guchinjwa katiba gutwiga ngo seneta iguita mbeca Nairobi chieta Mûrû gacheta ine county wewe kathirira au unless katiba chinjwe tutena other option ni guita ngo yetu ira ikatibene atwa facilitate ni thirikari kego twa nafasi ethirwa ni barabara ithithetu from point A to point B no ntonte engineer ngachwa muntu ura qualified engineer agatega barabara tho ni itengwe ni tiringwe bwega ethirwa ni roje twachwa engineer roje agatega mantu jau so oversight yetu kere mo advanced no ntote gwita wambiria kuga mantu utikumenya uri kuga ria kwithirito gwicumire naku baba ingi baruterwa gavana Mwangaza bethirito mumeneria seneta Mûrûngamo oversight yewe no onto bonto bra kwega ikunikenie shoga kura cha mwaka 2027 na kaigwatiria gakuthithia oversight story cha 2027 ili antena cho thai nontu thai ngambire kwa mantu wa 2027 ankuthukia ngwira ndingiri kura just August last year so nguge kuoni focus ite miaka 5 ri igwire kungaita na ngaitira Mûrû miaka 5 etira jujangi jakaibanga lakini tatone kuleta murutira muno mheshimiwa pengine why don't you call and kumenya ndathi ma temperature lakini ambuge uta temperature ndirathi manto murutira ambuge oni ankuerecha wananchi urangaita nguge no tiro ndari kinya manto akura until actually mbaragia manto akura tiere meri thatwina na ilo mborega wananchi nane bara bandurete burenda turomba gitigiriku no ntibwene ku ibwene kura so bara bo panic thai iba relax tuitenguge miaka 5 omuntu na neta murikone jwawe enge nakyo seneta Mûrûngamo na shoketera bara bakwithwa mukarakara ntu bakwa bilioni 15 ico cithiro shikija kaunti ya Mûrû mwaka barekane awe nontuwe ingerekano ajana ni example tu kinya kwatu gacheje kumikana kenda gatocho cheja so that was just an example it bati kureta ine panic ni example ya kuwa kwatu kani cheje 15 times 5 ni 75 nya kwatu gacheja 12 times 5 ni 60 that is just an hypothetical figure no augite we atina njama kinyani ni kwithira mubangira gavana Mwangaza kenomba kwithira kebebra gitine so kuuga Kathuri gakureta agakwenda kureta impeachment ingi ninte kumenya nontu nti number 1 nti MC wa Mûrû number 2 ndi senator nti na rutha na nti na boya ya kureta impeachment nke reporter Ntoshoro TV njuma kuma aja kingina ngine kinene kimushuja Nairobi mbita Boniface Mungera.